Montrang Rangatanga INP Mezo Channel Clear to te in Zain Chibaile Vekule March ni Somparuk Nilai ni Ania Huntrain Chantreu kan be say Ukrainian President Zelensky chuan United Kingdom thui roi Joint Actionary Force JEF palaite ma thu soin NATO in open door siamin kumli chung zet member ni kantuma mase Ukraine mipuin NATO kanzom theiri lo ti kan mufia to a tuna chuan Paul kan ramven himna na min tho pui theitur kan en hun ve to ati Zelensky rin role ber Oleksiy Arestovich chuan indo na hi mai kha emo chu aya ma po inemo atop mai theirin thu soya en biak na po Russia in sipaya tir lut bel zel te ni ngot lo chuan kar ni chungin ceasefire a om thei a be sei thu a soi Oleksiy Arestovich chuan Russia chuan sipayan in dai lo na sato a du angin a che theilo chuwangin in ka hai puan hi kan du ve ve don ni na lang ati Poland Czech Republic le Slovenian Prime Minister te chuan Kiev an tlo ngei maya hei hian Moscow chu achak lovani TIN tir ni na ngai thei Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki chuan kan history noi botum na huna kan om zelang a chan chu keima ni tan chu nilovin kan tu le fa te hian ramzalen tu man an rigrap lo na huna seilen hi an phu ani ati Europe ram hroi tu tam takin nimin khan ki fan tloa heiwang hininge yang Russia sipai te chuan nimin jing khowar ma tangin beipuyan thla ka civilian som ni chuangin nun nan chan ani nimin march ni som panga thleng khan mi makta doi thum zet an ral kan to NATO chief chuan kar le khian extraordinary summit Brussels akova President Biden po in NATO summit le EU summit telve ve tuma khovel hi kan riat lo hlanin nuclear war third world war poniang chu machon turin a in herrem te poni mai theya kan malam hun hi kan thre thui lo khop mai heti lai hian Russia chuan Iran nuclear deal chu tuai thar me kan I thu soya Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Iranian Foreign Minister ne na anin mu to thu le Ukraine war wanga Russia sanction hian Iran nuclear deal thuwa Russia malak na angmong lowang ti ziakin Washington point min tiam atibok Russia chuan Canadian Prime Minister Justin Trudeau le lawmaker zathum lai maya sanction veta a heiba ka US President Joe Biden le Secretary of State Antony Blinken po Russia chuan sanction ve bok Russia in sanction a siam hi kim chang takatarlan ala nilova angmong tur po soithiam ala hardevani United Kingdom po in Russia sanction bel zela Kremlin spokesperson Dmitry Peskov le Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova tepon tela tuntuma sanction hian Russian billionaire pound billion zachuang hausak na neite abitum deuh bi kani Kiev Mayor Vitaly Klitschko chuan March ni riat khan Pope Francis chu le kha thonin Ukraine mi puitor na trom puitur le muna en fia turin ange na Pope mewini ron tlo chuan nun na tam taki chan theyanga remna kongzon mek po hi a ol sampha theyang ti in mayor hian alo nge na Vatican lam chuan engma an la soiri lo rampani te hian in biak na an kalpui renga in remna po om mai theitura be se ni chuti lion ramdangin Ukraine an tran pui renga Russian sanction chur mai boka heng te hian remna dapa in be mek te calcium hi ati buai pha ange Russia hi remna kong dap turin anor zo kang in rindan kha ron comment ve theu teu China Foreign Minister Wang Yi chuan tun thatop lam hian India tlo tum thut maya tun lai international politics chungchanga thuman mo soitura omani nge yang sang ni le som ni March thlatang khan rampani te hi ministerial level in sir po nan nei tami alova Galwan Valley boina le covid rileng ina zom chhozela in lai chin na cheviu mai ni kha chati lai kar rampon Russia le Tajikistan te tiamin External Affairs Minister S Jaishankar le Wang Yi te hi anin mufo takna a border dispute hi alien maya
military commander level in biak na bak a om thei meu lovani hetiang boruak kara China foreign minister le state councilor ni bok Wang Yi an India tlo tum thut mai hi enge motak chu omani nge yang ole Indian politics lama kan lu tanga Punjab state Aam Aadmi Party AAPP te malak na phur om deuh mai puhuno kol vom report siam hi kan ngai thachun zom don nia Punjab AAP MLA Tharten Sarkar Office Civil Office te an thonga corrupt official te bitum masakan ni yang AAP hian Punjab State Rural Lai Congress Party SAD BSP changdun te chu dan rual lovinan ne chiang hle maya Chief Minister ni mek Charanjit Singh chani po adin na biel nia ne na chang zolovin at laveveta a hroi tu langsar Prakash Singh Badal Amarinder Singh te meu po mong so dot khopin an the tla hani bermaya Punjab MLA zale som pasari omna hian AAP hian seat som kole pani an la a kumsang ni le som pasari in thlan khan som ni an neya MLA som sari le pani mewin an pun bela tuntuman vote mu po hi 42.4% la yatlingani mi puyen Punjab thune ina an Aadmi Party kuta an pek chan hi an mani mi puitanan na sazo ka din an bei seiwanga niya Congress Party laka sarkar na anlak nuwa Moga district chunga AAP MLA pali te chuan sarkar office rang te na tho dan le mi puite tan rongan bol dan te mason dan tur te endikin an thong ngal pang mai le office an thon zinga hian civil hospital potel nge ania heng office te thonga fe chuak MLA te chu Manjit Singh Bilashpur Nihal Singh Wala Davinderjit Singh Dos Dharamkot Amritpal Singh Sukhanan Bhagapurana Dr. Amandip Kaur Arora tenne hemin hu hian Deputy Commissioner Harish Nair le Senior Superintendent of Police Charanjit Singh Sohal po an mungal bok Times of India na report tan chuan heng MLA te hian sarkar officer te chu mipui te chunga in tilal le hleilen lu tuka ngayen chutiang chuan du ho don lo thu le Punjab mipui nan thlan chan te chiang takin an hril tlang ngal rong maya AAP MLA te hian hemi nu hian contractor ten mu boka hetiangan ti chan chu mipui te thlawang chu nat takin an ho dona he kong hitu ma dal tiran tum lo zia an ti lan na nia an soidan chuan sarkar na thok eiruk ching corrupt officials te chu an bitum masak bertur an ni thule an nanga ya rei takom to mi puita na thokan ni ti po redu mang to lo intilal lutuk mai le mi pui chum chia te laka in chungeng tlat te chu dim doina tel mi lo vason le khreman tul phot chuan khrem na an lek khre ho lowang MLA te hian contractor te po an na tho dan uluk takin an en thli thlai don ti an soi boka civil hospital an endik na bungro om tura om lo ti an muwa ma se anin opna chunga in rot kheraro an tumri lo ti an soi thung Chief Minister tur Bhagwan Singh Man hian AAP hian mi puite be sei angein cabinet thatak anei tur thu alo tiam to a Bhagwan Singh Man hi rin omna thu tiamin Punjab Chief Minister som pasari na ta na laklu aniang man hian hemini hian Punjabi mi pa te chu dir rong eng khim vek tur le me che te chu sol rong eng lo bat ve turin angen boka kan zawa hian ramzalen na sual tu bagat singa du thu sam kha kan ti hlo ting don ani ati Chief Minister laklu na in khom hi Raj Bhavana nilovin zalen na sual tu bagat sing pian na thingtlang khuwa khatkar kalan Nawanshar district manani ve thungang Bhagwan Singh Man tuna kumsomli le pariat ni mek chuan Punjab mi puite chu bagat singa lo be sei le thlir lok ang Punjab din thara siam that na thok turin a som hloma keima chau ni lo Punjab mi pui nuai zathum te hian karwalin ram siam thaturin thuan tiam ve turania Mars ni som paruka tangin he na hi kan thok tananga bagat singa be sei ram siam thatna ti hlo tling turin kan thok donani ti thu Twitter kaltlangin apuang chuak bokani AAP in nenan chan tuk mai kar masazir top ni khan
CM thar tur chuan State Chief Secretary le DGP te komin sarkar masain ven himna cha takalo pek ex-minister ex-MLA zale somni le pani zette ven himna chu ti top tir ngalania heng te hian an din muna zira mi pakhat veng tuatan Punjab Commando somni le pakhat sompakua sompasari somparuk sompanga tiang chi te da ni in heng te ven na mun hi police outpost te nau tluk thothang ania hetianga rip taka mi pui chunga leng ti en tir na ni om taka mi tlem te ven a hian Punjab mi pui te ven himan tul zok ti hi AAP ngai dan ani hei ve thung hi ngai tua zuyatan pakhatna chuan India state in thlang nunga piang ti theya hian politics a harna thleng ti lo rual ani lova ram hruaina na thalai le kumla upalo te kuta pe ka ni meka thiam na le fin na technology thar thang thar te ban phak ka thleng mek boka budget voi khat mala phar lo te hi in pe riam le thiam zok thiang hlim zok tura be sei an nia wanga budget phar thang te hi mi puin an ai o turin an ring zo to ngang lo ti heng te hian a ko ka ngem Mizoram Assembly in thana nai mek lai hian state danga politics a har thar na le thang thar te kuta thu nei na tlulut mek kan hu ang chi hi political party te hian an thlen tir ngam ve don nge kong dang zo tura be sei om to lo pui pui anon the chuak le thupang Punjab state a hian Sikh kho be chana political party ding SAD party point MLA pathum chia tun tuma hian an nei theiani a tun malama sarkar na an lo chel to dana mi pui lungan dum zo lova sa khuwa chu kor mai le an ho tu te chu chum le ho sak na ringut u man ni ti an mu awangin an nol ani AAP hian Sikh kho be chanin an campaign lova Sikh kho be tu ti lom chiam pon tum chuang lova sarkar tha in op na tha rin ngam le rin tlak sarkar anzuar hlo tling ani mai hetiang hi Mizoram chunga sa kho soi khuvut ta atakram thlengai chuang lem lo ang chi hi zor hlo tlin thei ani vengem ti te kha kan lo ngai tu mai mai anga comment lama te po khanin ngai dan theu kha yenon ziak le hlom don ni o ole tun tu mata na kalan ti chhuat thei chu khati zong kha ni sela clear tu le ngai thatu te in za chunga kan lo me